Бүгін 12 январ 2025 жыл Ош Чапалак Уна базары. Тико қатардабыз туғандар. Ушул Тикодон баштасак, биринчи телефон номери. Ушундай жылы 2000. Эке баасы канча? 250. 250 миң, алды арты электр көтөргүчтөрдө. Титан дискада. Onun жанында ак түстүү Тико, жылы 95, баасы 120 миң сом экен. Мында да бир катар тартып киргизсек. Ушундай. Баасы канча экен? 150 kemi бар дейт. YouTube'ga? YouTube'ga da o'sha qilyapman mana. Bağlı otası bunu? 2000 ko'cha deyapman. Qancha? 117. 117. Mana shuni 117 deyaptir. 15 ga berib turishim tuğanlar. 17 qilyaptir. Qo'lda ham sotib qo'ydim. Qarashani ham. Olmaz. Aka o baho qilishyapti aka. Bo'ldi, qoldi ular. Yo'q, sherigi bilan gaplashyapti aka. Oldi. So'dan azar bersin akalar. Kim bor bilan gaplashyapti. Bo'ldi. Жылы 97. Bo'ldi aka, tamam. Жылы 97. 130 ming. 130 ming, ha? Коробка mexanika. İçi shunday ko'rinishda. Qancha ekan? 170. Tiko. Жылы 96. Bası 170 ming so'm deydi. Mana shunday. Tuğanlar. Taqsirim yaqinlar solib berdingizmi? Жылы 2000. Tiko. Bası жазылып тұр болды. Жалғатта Тиколар. Bir kadar gelген үшін да таныш көрінеді көрініштері. Басы жазылып тұр, жылы 96 екен. Басы қанша шеп? 160. 160 екен басы. Тиколар. Шындай. 98 екен. Kimdi kim bu Tiko? Canında жылы 98. Aka bası kança? 110 kemi var. 110 kemi var deydi. Tiko kızıl tüstüğü 175 ming so'm deydi. Vetravikteri жақсы жылтыраған түсті екен. Bunun canında da жылы 96. Tiko. Bası kança ekan? Baştan 120 kem var. 120 kemi var deydi. Mana shunday. Apapaqay bo'lgan. Opar aka. Bamperleri o'zgacha bo'lgan. Tiko. Жылы 97. Bası kança aka? 180. 180 ming so'm deydi.